Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki khana school batho examen matric menta usnam araja at posau haka khatsan tarik uleber araja at posau kabari ka sngi kut tho examen hadin bakilami naki kamra tho exam kila ut lanam haka bede bat karukam set jingkali ka embos ki bomya de katkum naka kot pule bakila penkre bat trish tombaro shisnam habekran bat ki khana school naki school bapher ki bawan tho exam sha KJP higher secondary school kila penpau ke jing e namar ke jing set jingkali ka embos ya ka subject social science menta usnam kamwan katkum naki kot ki bala penkre kila ongru baki we ki subject daki e makna kila ban tho ne thau hi henry ya ka social science kimla namar kimwan katkum naki kot ki bakila pule ki katu kani ki khana kila ong ba marsin yu i ya ka kot jingkali shwaban tho ya ka examen kila thakli bat shriyam ban yu i ya ka rukam set jingkali kila ongru baki du thya du dam bat ki hak ban thya tang ar ne lai kanta ban pule ya ka social science henry ka long le no ei kumta na kalyang ki khana school kila kerpat na ka embos bakin yarap kerpang ya kani ka social science subjects baru kibiang kama ska science wala ki e makna ru tambah kidang point na ka syllabus ka bangi hi kita andre kri ka social pdm bun ka out of the syllabus je you can expect ke e ka bakin point tas like we do expect si ke e ki bangi la puli ki e ki bangi ni la pen create iso la so comment me ba oi tang la hamla andre dangai e questions paper ko dia masuk bagi ki umar kin jaw na marba kala long out of syllabus je te kalong kabae hai ni naman la pulut kai kapor katu ni la drink kai energy jungi tang ba kalong le no it all goes to waste this day it's very hard for us ki questions ki long be outside from the syllabus ti bakan thau rem kala long be kum ka sentence ka to ka questions tingi ru bang thau kalong kabae plus ki unexpected questions ti ngiru ki answers la long unexpected answers kin pa keyboard kin yi kam answers ni tamangi kermen pria ba da long ka bala le keyboard ni rap lang ni mo long katuni la pen crash tambor sisnam kina hikai kila hikai phai ni baro sisnam tamba ka jini kai jong kina hikai ru kam bat menta ka sni ter kam i shong kya no tamar ma ki kai na ka ut course tamba ki set jing ai pria ka long kumba na ka new course pakina kai ru kila shuya pet de questions paper ngai so ki ong ani la kala long out of syllabus kala e ha te maki ru ki me expect kin ma bakan point kumia Sulit dia tak ha nomor ni ngilap krep ha ni exam kat kombai sa ilai mo ka kurs ka barim isimini andre ka cikli ka wan pat kalong ka bae ha ken ding have use bit ka common sense ka jongi komba cikli bai ai sai ni kalong bet na textbook ngilap krep ha ki wan pat na ba pom dan ha pa textbook ken tang social hi ka jingkhain ru ka malumalan ding dang la te ban south ka social te kala kom gedi ba kiset jingkling nim te atrai te na ba ju textbook ni amar ni lakhe pha kila pit pha gat kum ba hidden e we ar ke bangat na ka textbook ka paisa il ai ni ri kono tangim ni hab thau hi te kat bala ni thau hi ba ka e ngarung sung amla na namar ki ai bet na bar jong ka book ni ngam te pre tang ba ya ka ga bangin thau bat bang ni la thau tang ba palat ya kata tingim la ra ni te ya ka ga bayai se ham ngat ra ka ngat de we up tli ta da tingim la ra ban thau ka president ka long le no ai do te bangi ki step ni kra ni pen kre e yeng ru tang ba kam yo hiru ta man tho tu min toy em jing ka pat ni na kampus ni ka sarkar ru tang ba is e ke ni pangin pas mo marka e bhai ni pat na ka sarkar ru kampus kan tang bangin pas mark su kan pen pas ni ya baro lang ni kat kum preparation jungi dai ni la kre bha kan tang ba ni kar kum wan the question pa kala long pher te but ka social mentality ni kam expect kum to bagi question kin wan mo ka e what can I face for ila long kendit bagi question di pagi ong asli le ni namar ba mangaru kala kre bha ka social ngala prepare ha ong le at least 60 above from job remarsen i question di pa bane asu thap khani go ngam te suni kan sedang ikan kot namar ba ki question class long twisted plate so like kam long shu kum na book kum ngi kre na school kum kre na book kam long shu te is pun ka embos ba kala penyerap ini kan situ ga jing minat jang brush system la minat
Te bahkan syuk penpas ni ka math ka science social group baik long ha ke ni subject ni. Haskell ini ki amba ka question paper jung 2024 kan long ke 2019 kamu option gabun tan syuk. Jadi kat ba ni la pet mentah ba kala appear ki 2019 ni hak syuk kan. Kala sebab pala buat pattern jung ka question kalau on scene kalau kadi ka CBSE pattern ni tinggi pak jumlah tu mau haskell ki kai de kuai yang ki pha on tuli ki question paper na po 19 hado 23 hado 22 hendrai nang tur ki khamat ki ngat ki ba pair sudah ki blok jo ki na po book ru kamdan ka question ka bangat